Bazalana nankala kela kutisi kalela kalongtulu lu iwana inwa 191. Yeginhlanhla esinayo ngasithono umuthana enkosini nezwilayo namakholwa ethandana thula manje wenhliziyo sengifuna ukulalela izwi
Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Bazalwane ningasabi kujama nifakazele ngenkulunkulu ngendlela wanisiza ngayo. Bazalwane asijamelangi babajale ayedwa ukuthi yena uzoyenza wonke lo msebenzi. Sifanele sifakaze umunye namunye uNkulunkulu umsizile. Angekho lo angakasizi. Ufakaza ngento le uNkulunkulu akusizeke ngayo. Ziningi bazalwane nami angakasiqedi. Lezi uNkulunkulu angisize ngazo angakasiqedi ziningi kakhulu. Ungajama ufakaze uthi hawu mina ngasizeka ngalokhu nalokhu nalokhu. Mara njengamanje mina ngifuna ukufakaza ofakazi kunye lobu ngakuthola ukuthi ngaphila ngabo. Isikhathi ubaba azile le kababa Jali nangigula bazalwane. Nangigula kakhulu wayazi ngathi uNkulunkulu wayenza ukuthi baba azi. Ngihlaba ngento yinye la dolweni la kuthi ukuthi mayiqalile ihlaba so wayaza ngijayive ebusuku mayiqalile ngijayive ngijamise lenyawo ngakuthi na ihlungu nakubhlungu mayiqalile hey nangijayiva bazalwane. Mara kwafika la kuthi ukuthi umama wathi ngithole ifoni kuthi ukuthi bathi kunampostolo uyezalika babajali. Hawu ngathi wena mama mamila lelinyawo lizomqala phakathi kwabantu bazokuthi ngiyahlanya mangijayiva ngakuthi mina sengiyajayiva phela ngijayiva isinyawo lami kuthi libhlungu phela ngiyagida ngenyawo liwani. Hayi umama wathi hey asikhambe uzame size siyofika lekapa bajali. Hawu uNkulunkulu wami ngazama ngempela ngoyofika lekapa bajali. Mangifika le hoyi uNkulunkulu wayenza simanga. Inyawo alizange liqale bazalwane. Alizange angiyazi ukuthi lizwe umkhuleko ovolizweni. Alizange liqale. Enena kungiphethe isikhathi inyana kuthi ukuthi ngihlala ngijayiva ngenyawo leli. Ngingayazi ukuthi yini le ingeneleke lapha nyaweni. Hawu bazalwane. Kuthe elanga la Sunday masibuyela hawa umama wangena ngale mina hey nangihlanza nangivelela ngezinto ziningi ngingayazi ukuthi kwenzekani. Hayi umama wayazisa baba mpostolo wathi yo ngizene baba ene uyahlupheka. What how hayi baba mpostolo angazange athi azelani wazizela enqolweni. Wathi hawu baba waza wazihlupha wathi ya ngiyaza mabaza ngizwile ukuthi uyahlupheka. Hawu mafiki baba mpela hawu sathandaza nobaba. Hawu uNkulunkulu wasiza kusukela lona lelo langa baba angizanga ngisazwinyawo lami lisebhlungu lihlaba lapha ya lithole accident. Angiyazi ukuthi umuntu wakhona into yakhona le yangizela yaza khona leli kanyawo leli ngathola accident kakhulu ngakuthi ithambo leli nabathengi kufanele ngiyosikiwa. And before ubaba afika sena ngiyesibhedlela umzukulu wami angitshela ukuthi hayi kuna into yinya angithi bona abafundile ebunesi athi ikhona la yona makuthi ukuthi ayisafaksheka kahle kuthi ukuthi uzozwa ubuhlungu kakhulu. Manje kosa bayoyicheka lapha ongangena x-ray bathi ikhona la nala kosa wena uyosikiwa ngempela. Nangifake appointment bazalani yakuthi ngiyosikiwa. Mara appointment angizange ngisaya mina ukuthi ngiyosikiwa. Ngaphola bazalani until today. Wayaza ukuthi ukuthi mangikamanga ubaba ngendlela uNkulunkulu amnikileke ngakhona. Njengamanje nazo ngitshela ukuthi mabasa ngifuna 5,000. Angithi uphilile. Manje ngakuthi usebenzela uNkulunkulu angakwenzanga lo.
phela abazalwane balapha phandle uma wangakusiza bazokutshela ukuthi hey khokha ndoda angithi sewuphilile ubaba ngazange ukwenze lokho wayeza bobaba ufana nabobani naboJohana wazi uJohana angithi nabhabhadisa abantu uJohana ubhabhadise abantu baza bathi uJohana lapha yaka yilapha ka Johanna 3 verse 15 nabhabhadisa abantu bazalana baza abantu bathi hawu lo Johanna lo kutsho ukuthi huye uJesu Kristu kanti Johanna asuye Jesu Kristu angalivumanga lelo gama wabatshela wathi mina angiJesu Kristu mina ngibhabhadisa ngemanzi ukhona la angihlulako la bhabhadisa ku ngamanzi nemlilo nathi uJesu Kristu ukuthi uyamhlula mara mana komunye nazosibeka proud athi ya mina mangibhabhadisa uyaphila manje ubatshelile ukuthi ukhona la angihlulako ngemandla angithi kutsho ukuthi yena uyayaza ukuthi uphansi keNkulunkulu angafunanga kusikhulisa kwabantu ukuthi hawa yena uyaza khulu yena uyaza njani ngiyambonga uJesu Kristu bazalana ziningi lokho baba wangisiza ngazo namanje abantwana bami abangeni isonto nabangena sisekalinye isonto mara ngithi uNkulunkulu bazoza babuye ngakuthi umuntu mathola interview yamsebenzi uthi ubuya khaya uthi ngithandazise oh sewuyamazi uNkulunkulu namhla ngokuthi wena ufuna ukuya interview njengamanje umunye naye nazi uthi ngithandazise lemsebenzini le sifane siyobhala hawu siyamanga uyamyaza namuhla uNkulunkulu lama langa wonke la awufuni ukuthi siye esontweni masukutshela sithi asiye esontweni uJesu Kristu inkosi bazalwane bazoza babuye siyabonga uJesu Kristu inkosi